Promo Auto Ghana Mayada Shema Munyana Muaha SOMPA 106.5 Accra Area from Tawakasi Abonena so Yatana Siade Baba Suma Sonfo Basa Yatana Sibium Yadon Shrebako and Tamwo Yaraka Siboy Baba Sum Yadamo Live I share on Facebook or I SOMPA 106.5 SOMPA 106.5 YouTube no so sa and then something yera Prince Atabwata Romenti Woko www.sompaonline.com wa wobenya bina watimi akenkan ana samwa yatebei yaduma kweteno ebini wasono amanyoku titirani a wodano e wo bono mantemu kwambafo abronye ene wokokoto emunsem yede bebrewo na e wosansem kroda emuno enkane attorney general yera Fred dame yeboanso akasade afaun Akwatia by election urukasam ye kwaso no ne yatie atrose yewra asoka aposifo akwakofa no yebekɔ nsuta pene bi wone wo faase yakodi bi mpabro amakoto aso wo mpanchi emfinhia san na fine no wo mantimantua yede wo mokro Asante mantem so afọ Dr. Frank Amwako hene yekase wakakopemu ewo mpatom ya wode nananom eba behia na yewra kofi akpalu sebre nyame ayatom amayoko akache wanom tumi ayina firi ho na panyipa na nsɛmtrofo di nkomo na nsam de wabrusu yipa ene nsam no oduru mane masaso paso do ma ahenkura ɛhɔ nso sada na wede yensase sɛ wo mo de atoso sɛ wagye asase wodo mama mu emre bi wa nisu a emra ben a Head of Public Affairs ewo Wayek Ora John Kapi enso ade atudwa se anano ande so hwe nkwada no troye no wi a wo mu wiem wakasa afa ho opanyipa bi akasa wose ne ma ne mema aba ya wo mo wade wo mo kaba ne sleta wo mbehye ne ho kura hia asene wo mo ma adehia eno nti ana ngomasua so afo ne se ye wo ba bi de edwetire sha ye mfa hya ngomasua mu ebi kan wena mo ne aboabo no ya chese Burkina Faso de so ye be kokofo ne de ababa so mo se wi apronto beka sebo SOMPA 93.1 Asante Mantem Kopo Kumase ayiko afabi 100.9 Adamfo Radio e wo Paris France abochimemu woko ayeta kwa aye 101.1 Chakrade 103.3 Tachimana anso aye 106.1 Sunyane 98.9 aye Marenfi se woko doma yetam aya 101.3 and Ankranza 90.7 awanyana kasebo betumi atie bi na kingdom de enyasem kuma kra ewo mankesim wo manfo na bia mu bra won mutie SOMPA and kingdom ewo 106.1 wode koda na so ni chini radio nyina so yetam asomfo basa ya yatenasia yede ka chema begu sebi nyina wo saudi ama wo no eyeme AKOSUA AGYEIWAA kwade boaten mene triple amen Ejapia APAM DADAA ena afi obaapa na nokwasem ni ene anopa ebra na akabe sima dunu eko eye edunu ena yede yira pame abonye eba bepie mu ewo eye kotro no sei yenyina ye ni ekoso ewo ono ene eye afan no entem ene afin so ne kata bia waka ede tia eye abemu mpenifo info ene impenifo bi omo manga na mu anu na wotwe mu na eye nam soma apotifo ensa etimi eka eye kwame babo abonye ebra omo ede tutututu na no na hu benya to se omo sanso ede no kwhya kokwo mu na omo sanso ekeda na omo de no eba betie mu ewo court eno ene nam so ema enne empenifo eka no ho ede no eba betie mu ebra obebetie mu ewo court one mi no wo hwe be menim ene sebe aya na wote eye ni dwumedi nso na wodi a se na oma na no ye den no kwase ni apam utimi kan obrofo kasa mu se man never is ni fan sashi ebra wo siye peja mensa ede ko so men ta fo ba omo ye party ma eba bi twie mu ewo ya han mi se ya uhu be ma enimi se influence kakra ewo mu na so ebra koso yensan son fa no kwose eye aban kukumu ena ye ma no na woche baako enu echi yensan son fa ne ma mepie mu ewo court no ebra wo pie to court dem won utimi se be me bu neni a ni suo arewo ana che ne kra so emma ebra ba sa no onu an kasa ni lawyer a wono o ficha ede ati no ewo eye asimi emu eye lawyer emu
oku ono na wo kasa ebra ye de na wo twofofo de ma eye ono kasa ni suspect Kwame Bapo Abonyi wo kasa de ma no dikita chimite no kwase ni omo anda anje se court besanso ahye na wo twe ba ko se yen sanso fa eye ne client no eba no konkose eye abanko kumu nanso oni obetia kan se mani ni se ata omo ni no endi yi oni bempa na ye wei wo ye a ene court eji nani sei eye MPP amanyuko no ena me se Kwame Bapo Abonyi odi mu ntintiman e wa amanyuko no ni ntinu eye na na di enso ene sentio ko kasa ye odi twia chem se no kwasem ni enya ade a amanyuko no ebeda omo be che omo kitafo nyina kotu pase omo na so na omo nyina omo patriotic enyam no se omo ye patriotic na omo ma bibia ebu ma bontia no on beda so na omo gira omo na so se ni omo ankasa chance bia omo so no eye wo so no eno ekasa de che omo no ne kasa wie ye ana odi twia chem se wo hye kitafo nyina se omo nyina konkopie mu ewo omatana kofie ewo ye asalam down eho na omo ni eye kitafo ni nyina bekasa na omo mo koma atom yem isanse na wochi sese bia na wochi tane eye 19th no ewa enhwenwa bia sa tane te bia no on besanso abon no de apredel de ama yera Kwame Bapo Abonyi na se yasanso ababetoa ne dwumadie so de aboa eye tasen na chese ya maho kwan ama bede wo mo amane bi na kampese akasa bi assurity no na wo mo nsanso so yes ni ekoya akwakwitini no ba apam ansa memo akono gentreni a wono na oda eyebuno wegina amanyuko no MPP amanyuko no ano yewa kwadena opon openi enso buno 1-1 odi mu ntinsiman pa a to say ye nua Bapo Abonyi wo ne nsa ye adwuma enim tani utipatie wo mencha wa ye mani sima be tete bia sabi 30% na for not one can be fa eye ni atomi openi mo akwa ba so baka tete yeah me je so na me je o tifo nyina wada roma die na obeka e de fa eye yi Bapo Abonyi ne na what bi ma ya tanso de amadi. Well, it is uncalled for. We charge na ma hira Abonyi no yes enye two which a crime. Yes, the what the wire ya ka se obi fumu a obi fumu tum ma so fumu ya you obi fumu ko obi fumu ja okay eti the agba no enye the but the hwese the aban ni ye ne niam no a aya ye se otan obi se ye Abonyi ka se ti de and yet say ye jacking one na ye silence no anya sa na mabu no eye one medical ka say ye what the oye ye no so they will check the aban fa ye no in fact the president himself in some of a year before was so uncalled for why name Kevin Taylor and some more kafa ye were na na do ho nem panyimfo eyemi de se waka se obi bi nja e na de opa de akokotoko ni na bo ni ti ma tu ebo na se ni top abom no ye na obeka ye pani ebe ni ti mesrese e de aban handle nsem no too much look aban the goodwill na owo e free go some of these things kakran no e bi mo ho a de o aye no omom pede but de aban so ya o de court na ye enye ye na ti mesre say yes from the Emirati entity here, but this is not how you treat it. This is not the way we treat it. It's here the young what the oil Europe are not for that. I so said the oil and moon jai. Apam mama nebo esi. Mo national and international reporter Nana Oponche Cheku Edema Sompa na yako Accra Circuit Court 9 hwa ene kwamba fo Abonyi nsem no wo masande na awotwe amane se wonkwohye kokum
na ewo yira abronye ehun sensemia honam so ama enkane attorney general na fe minister of justice yira Godfred yebo adame enso ade na no atumubie na ne nsemo a wo kan se wo hwe ndisi amenyekuo ya ban ene omampani John Dramani Mahama ekwan ya wo mo afaso ede Ghana for efaso na yade a entwe yie kra ase wo bu tietia Ghana for efa ahudie so wo se Ghana hade ye wo ade bi a eya ye friend democracy no eye kabima min kabia mambuo na so bra ndisi amenyekuo no ebetena benwa so no asa wo ma sa democracy ka bi ma minka bi amambuo no enya adwuma ne wo ye boburu na akọ ka asem bi kura wo social media na wo to hono mu a ne aba bedoa ne ye de wakọ akọhyem na ye ye wo ne ma bi asem o emfa faso emfa emba na wo bra wo ne centrofo di nkomo no say no de tudwa. So I'm saying that there ought to be tolerance for free speech, and the level of intolerance of this administration is very reprehensible. All offenses under section 207 and 208 of Act 29 are misdemeanors. So really, there's little justification as to why a trial court will even deny bail. We have seen it when people are actually attacked in elections, gravely assaulting other Ghanaian citizens and all. They are granted bail and they are put before court. And when they plead guilty, even before the court will deliver a sentence, the court itself grants bail. All these processes amount to what I call a deliberate discriminatory application of the law. And it's this uneven application of the law which must be deplored. We cannot live in a country where some citizens of the country are treated worse in a worse form than others. Nipo kasa ye yira Godfred yebo adame no wie ye no woto aso echem se wobra abronye DC yekofo ekofo ano no wose wonidi yo o hya wosa ama ono kura ka che ne wife se on hweduane pa abronye epe na wonya mfambre no. He's not eating since that time. I don't know that is a kind of strike, hunger strike or not. But he says yes, he's not trying to eat. His wife is in there. And when his wife comes out, he can explain. I've advised wife to employ all kinds of means that she knows best to ensure that the husband eats. Under this visit, the lawyer came in whilst I was there, and because I was there, he's been granted access to him to engage in some kind of conference with the client. But the most important thing is that tomorrow the matter is coming up, and I'm sure the court should be minded to grant him bail. Yes, I mean, even the most serious offenses that I prosecuted in my time, the treason trial, on the very first day, all the accused persons were granted bail. And so when I say that this is in stark contrast to a situation which just preceded this administration, I mean, I speak so solid facts. I prosecuted very high-profile figures in the NDC, Colin Dawda, Atufosin, and now Rich Japa, who has been given such a high office in this administration and all that. All of them were granted bail on very, very flexible terms. Enkane Attorney General na fe Minister of Justice Yira Godfred yebo adame. Anano September bosunda na tosumbi no awoma Ghana mu na akotia by election. Electoral Commission den hyehyema pagu akwamu a sabato no etumi eba so. Ewom se nneoma nyina akwojojo dia na so mentem wase kuma bi ya eyi ne tie no ayade a Ghana Police Service wo nkwa bataye wopo ye mantamu. Wo de krata apiedwa se won mu ye hyehyemu ade afa ho. Na apanyipa ye odankita wode so de ma wo mo DSP David Fianko ochre eneka sei. Wode atodwa atrose ananwa na by election AKOSUA September bosona na toso mienu ne wom sa bibia akwojojo de na so owura France Alhaji Masaudu Osman wano jase wo hwemu a Alhaji Sofo Azoka wadne sai kaka no a ya wono ewo NDC amanyoko ne dimu na yakasa na asem de baye na binum kasa ai yero Azoka kura wo NDC ni nti ana sa aban no nyana dwene so obeche no ne ade na so na ne nyina mu no na hwehwemu mapa egu akwan mu a na aposifo pese wo mo pen pomasibre na anam so ama enei Ghana Police Service nkrabata ewo epoye mantamu wo mo dia beto dwa atrose September bosomini mu no ne da na toso edu na sana nansa ana won mo kwakire Alhaji Sofo Azoka ewo Tamale na enei ayeka sei no won mo kire se wo mama ne bail die na so abrebia no wo mo wra no mu kwan se nyame yadomu a September bosunda toso dunsia na wo chfofre besimu no wababa be piem no de ne ho ababa kire Eastern South Regional Police Command no ewo chebi na won mo ahwe sane ye be ya asane ye wonsam no won betumi aye ho hye nyina na akwakwo piem ewo court no anam so ama enei apoye manchama police fortress say won so manfo nyina abo se hwehwemu mapa ewo se wom de gu akwan mu Frenchem krogen na ebua ma bibia tumi kwotote sane ye na court ebeto asane ne so no wom so manfo nyina abo se wom be ne sa sane ye se na efata ene court nsen no mu an ye gina na we no
Sachra Central District was Antimantemu and Yekui, Medoko Nsuta Circuit Court. A honor his lordship, Simon Nketiagaga, Bra, Watina Gwemose PM Penino, Womode Nanaya Puku, Wadin Finchedu Yanami, no, Yadin Babijin and him na, or no Akreye, na Nenkanchama, and a comfort Adweboa. Na, Osususe, Adweboa to Mirefufrokra, and Intina, where you ba Quamanwo. A query on an warfase, Woma Cambum, Aquatwashe, Adweboa, and Penafofrona, when yan on a do say, or Matwash and so. Now, him. Yakeka yase abaye de bo no na nadwo nyina hyehye ho ni tiri ho ne nanim de uhunu kura uhu so no na Princess Hannah wono ne betimi a kire yense numu pa wo hene ba akwaba ya eja na brand suta circuit court kwa asetena ya PM panyini Simon Ketia tenase no wo se na ya apoku wone no wo fa ase champon de na wo mu de aye adu sei and you're not another in Sika Circuit Court of Asetuna. And Sika Circuit Court, we will be just an hour here for a war. Asante Mantemu, a central district. Asena, and Sika Circuit Court of Asetunano. A branch of Fernanda Opoku, where you feel no 9 years. On any warfare, see on a friend Alex, a sample, on the Indian wedding at Union Samitra. 23 years now. What your Makuyan and say, I had Nana Opoku, maybe a term on a comfort, Agyiwaa, Uncle and Panaka craft, my blue baby, Omuntem Ebete, and Nana Opoku, says, Onyana, 1 yes, what Yana watching, no one would then go with your idiot. They will share him one, comfort, Uncle from Penabia. Now, what's my brother? Baby, or the head enka, Nana Opoku enka efa on who bay. Then Susana Branty and figure is Wama. Nempanaco Frau, Konya, no, your friend of Cobenedi, you know, on any warfare, Sinum, you know. I got twice a brandy swap when the botrop any examination as Piano, I do say, Obehu. Nana Opoku Biana, Nana Poku, didn't attempt and yet the attempt of wooding and no friends work as here, now or the air Brunidia. Now, I guess Boston and Dana a torso at you and so make 27th August. And I do an above 9 o'clock p.m. at the Echobo Nundua and I was soccer better, a war face, I war of a Woso, a war Abona, a hawk, and then you don't offer Sinum. Bako your friend Alex the Tampo, the donor friend Uzafujo, and I visited on a terminal 8 years and now 2 p.m. if I didn't post it for any abroad, or any one. I'm going to say a branch, so I was so better for us here. I can put a branch in a penny, a brody, a brofita, or more bona matters. Nana Opoku, your far, baby, and I say. Na doing na ewo hu edikobo abrantie no efe na na abise no kobena abise eni e ma say oda aban ayaresa bia me che confirm no teaching hospital ho and as say abrantie no oda odi ayaresa na doctor for edi hwemu mo de bai na che abrantie na ni benkum no da do di ekobo ni ntinum ba bia ma de nani no ewo ho no ma na epu ezuo na to quite no as Simon Ketiagaga etina no shem rante ni bin kwa bi de bo mu o magia tu te bonene de o maye na Simon Ketiagaga o show value de o se mo oba ta on tamu a wo ha ne sei na ofa yen so wa ko se obi anu wo fa ku a die nti na obekọ akọkọ wo pase yo ni obi enkontofa na ofa tia ne de court ehu ni mobo e ma ni chesika 2400 man se ontia se wentia o kum o tumi entia na Opoku die court hene ni ma o se oba se wo mpewa o se ka de urade asie to kwa be mbiem e na one ni mpena fofo na bakunya no e kwa akọkọ ma se sei wa be di sense ne wo aban semu no aban share the Wabonia Wayana, ye shed the Bonia Wayani, ye the goods and ye was a branchian, and command in Phoebe in few name, a car, a branchian call hospital, no boy,
watini atiatia bia no so wode abo abrantie no wone ka obo e wo hospital ho no na course e share that abrantie no o ma no enfie miensa se on fan kosum Ghana by anase on chia dikano se Ghana tis metre certificano SOMPA FM okum enfie miensa na no obehwe court ha tu die na napoku ene no offer say Alex Temple omusu bi pa mo princess one hwam eno brand suta circuit court kwa setina wono mu akwa kodi mpnata mu akwa ntokwa no ho asem no ebusua yenkwa homa no so na yene yensem twani ba obedu eni nkomo emfamfri mpatoam ananu adare wo sem esi ho efa asanko mines and afi adehye ya won mu okro no so no ena America say Ashanti Regional Minister Dr. Frank Amwako hene akwa kopiemu ho a wode empanifo na no mata nkwanya ekodi nhyiemu na bawa otimi nka ma ha o mejuso miniaba yo minister do wa ho miniaba mbacho otemeka mete wonka na wo otimi nka minister wedru mbacho wadama wanya aba bekiru eye mpatuam ni nkodi awo yo ene eboye nchemu de na esie miniaba mamena wase na minchie chiefu a etie SOMPA na wie mpatuam ewa Asante mantemu ena medo omo aba bekiru ntentri am no kase Asante Regional Minister Dr. Frank Amwako hene one ne mpanyifo a efi RCC omanya aba bekiru mpatuam ne nkodi mu na ne yebeka ne se nyanya ye ni mpatuam ene asanko mines eye na watchwe ni fiti ate ye juada eba ne benada so de na asanko mines ne adehye a omwo mpatuam ne nkuro ahodo so de na ka se na nya agro fra na no na eka hubie ma Asante Regional Minister ye se ona no hutin panpanyi ntna ba bi nti ene kwandi aso odoba nan aba mpatuam no na nananom atena nkonya ena afi mpatuam adehye nyina nkanka ne adehye a omo bonteufum metre bonteufum na ese tetrem esafe ena afi mpatuam ni kura hodo e shaase nyina no no nyina aba adehia eno na enne de ya abrewa di makwa mu Regional Minister enne mpanyifo aba abedu na bro mbedru nsi am no kase no assembly members a ewa ha no ena afedie omo kasa omo tre hawa omo komu ewo eye mpasuensu ha na eno ena honorable Richard Kofi Achena a ono eye asuanyimu eye electoral area no oye assembly member ewo ho ena o kasa na o kire mu se Regional Minister ba wa ba no eyo omode se wa ba nenso arewo se me wo mu se assembly member ba ko a ono no ye friend Patrick Buama a ono no eye bonte so assembly member a eye police for ebeche no se oye garanti ni ade abra ono no na nka enye garanti a wo ye no pia gwagodi djuma ebeboa electoral area ne manfo a police for beche no be se bosume ba ku ni assembly member no da so demu a anka omo hwe no se anka Regional Minister be no na anka wo de assembly member na aka ho eno na aka ho bia ma assembly members ni nyina ebu nkotodua na omodi akeba o hwe mfonyina amde to so no mu nyina ebu nkotodua wa Asante Regional Minister ni mu a omo kire ne se nka bire mu de omunya eya honorable Richard Kofi Patrick Buama honorable Patrick Buama omunya no let is omna no medi ni dwumadie eno da nchen a omo side to nanim sem eya Samson Dafa a oye abuabo assembly member a eya ejuada eba ne benada so asanko mines ene eya mpatuofo ene abuabofo ede ka enchaka kakra enya omuntemu a no ka se nam suma efuo kasa assembly member ya na kese wapia okwa akodi duma ede aboa ne manfo no etuo kasa no no ka se ababe ya wo sem ye pa ede ama de hia omo mpatuom ene ne nkwado nyina eno ne adesra omo de to eya Asante Regional Minister nim sen asanko mines no omo ba ha no omo no omo enya ntokwa bia nanso before say ombeba aba bedu omo dwumadi wa omo ne kuro no hyiaye ema omo kire omo hawo omo kire mu mpo se EPA Environmental Protection Agency for enu mbehia kire dwumadi omo bedi wo mpotem ha no e de how kase ebe bro omo nsuo no mu nto omo betu nsuo di amanfo omo a enu da nchen a omo afu mu di ho se na na mu futuro na afen so no omo mfibia hodo omo beyi so ntino gese omo si ayasa bia nkitwa bi wo ha omo de enema adehia omo sanko to nyina so nanso omo kire mu se saa niema nyina anya de se atumi abaso a asankofo epese omo tietie omo fa hodie so a enna obekwa na se
omo di asrafo ene ka atomo eno ne adesra assembly members in paper am no ka say omo no gusu a omo de to Ashanti Regional Minister ni say ebremu de so no aba be ju ha de a omo de side state to ani na meka say anopai se ubedru enye mpatuam ne nkwado de a adehye wa ha wo hwe nkonya am de ba ya wo nyina aboko dan omukokura placard edu wa ya so we want peace, we don't want war. Ebiso how was saying free small scale mining. We don't want Asanko mines. Just in same bebrenu no ma torture e wo placard e kuro mu a chese mumome any day omo ye e wo ha de enya agorofra na meka se Ashanti na mi so bediri en chepi nti afre na assembly members no omo do omo de threat to manim elim se omo wie pe na nanuma tra konya omo ha ye mpatuam ene nana asamwa tia otoso mienu ono so e de na de frɛ ebeto Ashanti Regional Minister na pedie ya to so afuni atia no yi a Ashanti Regional Minister Dr. Frankamwa ko hene so edbe ma de hye no nananuma omo mpatuam ne nkwado nti abremu de kakra yatumi abobo anu yenim sɛ enyumbre mu no free sabre nkwade na kyesa Ashanti Regional Minister na afi nananum obia na mbisam atja yebabo anu na enyumbre no sia kase mu no yadi ababa sum yetiefo etie sompa enawie yo bawa menkwansa yenya ntie se asankofo no ebe mu kasa hyehye na what bibisa na kasa hyehye ye no eyesei ba na de ya kura no yetiye na yebediri anso ya san efetwe ya sum se asankofo omu fidie enam se omutuo ene koka eye assembly member ninti ma adehye ni bia enkanka ne aboabo adehye ni bi so yes wo wa mam de pedibi ama ye na ye adehye na obeku o man kanka ne assembly members on be pedibi abre de ene ye so no ye be kyerese member okuru eno omu so omu ko hobia omu fidie emumunti omu didu omu dwuma edi eye excavators na fe machines ankase be ese yenu kwana nan so de me no ka se no o matwa eja ade atum shebu a o ma hye no nanso mi nyina mu no regional minister wa ba se o mba no masunje bu anti ebremu de o mo bo modern se o mba ka asiani na fe de asunje afantam pefia e won potem ha yo bawa ansa na obekọ no ebusua momro Facebook amehwe placard a wo mu ekura na bawa me pese me busa o ba ko omatro so se Asanko road must change me ba so eno no na ase akire se wo busa o mo se ne mo se mo pasum dwe na ekwan enwo asem de epede wo mo yi so o se ekwan asem ana Womo si Asanko road must change. Sa no matro ebi matrotra womo kura. Junior ba we de ye beka se wo ka eye Amansie West, Amansie Central, na fe Amansie nkotuo nyina de a meka se ekwan ya de a eye kwan bone pa wa santimantem ha. Ya ye be infutro pa boyen enya de ketwa. Na ni omo person mu trenya no se Asanko mines company kasiesi omo ba santimantem na omo person aso na omu tu ko magudie sei na se mu fidi an kase a mo de fa ye kwan so na se mu ntumi ensiesie ye kwan impo omu ntwa so kwan fa mo imfutura be ko mu yesi yensia ya sabe an fa mo no mo konkon ojo mu ni padie mu amansi ene ye kwan bia so ye kwan die binim se regional minister be o meka chen se kwan no a aye san de kwan bia so wo so mu tiesie se mpo mu ntumi muso o de omu ntwa so na mo wata so en fa mo izu o mo dan ye wan nyina enwu nyina ye mfuturo just a week to me at the near what placard knows what more than the almost find the Aquadiasono and was simply for Asanko mines and then put a buying it to me by your Moquino at the moment. Bawa ye better se papa ede wa mani boko so die chire ba ye waye de besie bia no na wa maza so ate adeswa ma ye ne nsem twani ba obedu ena edi nkomo ede afri mpatuom ya ne nyina efa Asanko mines ene adehye ya won mu ewo kro no so ena regional minister Dr. Frank Amwako hene akopiemo afeye ko ansanfofo mu LPG amanyoko no yewura kofia kpalu anadanu na sentamo de kase baba somo se opanyipa no yokompanyifo akwakofa no a worma hyase ye mu hwehwemu asase no no manfo pi no adwene ye worma sa helicopter enano de kwhwe won ma nipa nwotwe efrimu ya wo magana mu ya nano koyi ne ka kwaka nsam wa na ani no enokrampo titiru nti ana ama nnempanyifo akwakofa no akire na kwadu ahyase piepie dwase wa magana aboka pa ya jese ne nsam de na edoso ye
ye na nyame ya dom ama yo kompanyifo yi no eno ada no panyipa no wonu yi no de free wonu a jese be no sika botena no motwade ato ne tiri so no na 10 million Ghana cedis wi akire na sa na ni ha han na anya de a obenya sika no ba bia ana womu a ombegina na wonu sika botena som sa no obenya na watumi de ama womu nam sunti no wasra so ama sesedie bibia tumi atoto yi na yewura kofi akparu ebra wo pie ya pe no sesamtwerefo mu metie na de ka kona no oden papa panya semketo ama na wonu watini fie o wonka bi nhemu ana wohu se yo kompanyimfo aba ho a wo mu bone punum na se na yede ne kwa akohyem ama jese wakwa akotwa be se enafua no enso ka kwa no nwotwe e wo honom na ebra wo ne semtwerefo edi nkomo no sei eno sei Oma invite me na me je me wo fie na anopa me te say obi bom me punum ti me bie bakro no na che say yukufo officers omo ni pamotwe na mputa tuo ni adade na oba no mo say omo ehiam bo yoku na so na hwe omo so mo investigation omo so mo investigate fraud forgery omo investigate pretense de ben say man be na financial loss to the state stealing jobu eka wasem ye adwuma bi a me koye wo koko board na me madam football bi na me de document nti eno na omoso omo hwim nti no omo ye de ombeso mo ye dia na ye call bi a me ye adwuma no se omo kohwe sampa se me klemu se me ye adwuma na sama nti omo na ebesene call go so ekohwe kwan no na omo asu duru ho no mo no omo hu se kwan ma ye ho no mo no Awusia waye LPG kofa bai yera kofi akpalo ne yetena nkano na kwakrambo no ana wo baba kire se odonfu kumfu apia stadium kro yayi wonu na di kan beyi na sutire na ansa na kra so wo baba yi na sutire no wadi kan fra na bonhenya sa chasa de boba na no woden sanse wakwa ka de yenka afa helicopter nipa nwotwe a wo mo free mu no ho enti a kire no wo fra na ka janse wonya wurade wo mo aboa no ho na ye baba kye no ampani ampa ne dwada so na yo kompanyifo be man so Now before then, now appear stadium after me. I can't hear me say, you see, pedophonia via look for Baba Chimney. Me Amboa, you know, Meswamba, me Ahoboa, a packet me back, and then me be via my father, the Fantadian so, where they walk now watching. John Fantadi with Medina watching me panties in there, me singlet, me packet them, me two face in the media. Appear stadium, or frame me several times. For some time, we will massy. If I say from there, match, you know, because my wife be restaurant be, you know, and my Wukumasi, I may bob one the character. Officers, you know, who pianwa or mishandle me, and I say, my handle me, who pianwa or hear me, Bibi Boni Bia, all the officers, they were so nice and clean. I was away yera kofi akpalo ne yetena nkano LPG amanyoko no wono no kofa bae ya wodano se uko UK mamu a so afa wo hwe mpuntuo so ye frana Baroness Chapman wabagana na Ghana wobae no wone so afa hwe ngomosua so na ebo anan na emuna wono mokosra Belempe 2 community school no entinsra hwe no na yewura haru na edusu be chese wono me wa manone obi wo sika wo pe baabi di ahya emofra wo mo ehye adesuase wo ma adesua no wo de be hye ho e be boa papa esansa buru no se be boa kese a ya ne mfifire mu ne firi. Use of local language as a driver of foundational learning. So Excellency Baroness is here to learn at first hand what life would have been for these kids if this opportunity was not given them. So to quote and paraphrase the words of J.F. Kennedy, what our inaction as a state and government, our inability to provide for free compulsory universal basic education. Ordinarily and naturally, they should be in school, but out of school and being processed through job back to school in order that we achieve improvement in access to foundational learning. Eno so afọ hwe ngomasuya so yero haru na idrusu na echese yedie safo ano ngomasuya na se wombenya ne ye nso a na saase no ene hianti nkoda nketo mu de accelerated learning program class wa Belempe eho na sankomo epi
Head of Public Affairs ewo wayek yera John Kapi waba bonten achechemo ekwan ya enanu adan kwadan sohwe ya wom kwotro ye ewie ya enei ensohwe bebre ewo ho a ya cancel ye ebimu so wom de kra emma ya nwasam akwa bebre ewo omai emo na waba bonten abechemu se invigilators and supervisors no omo na wo se wayekfo ede sobo no ede bo wom sense wom ehya asese wom kwotro sohwe no wom hyada fro wom emma wom nchekere a wom ekodu ho no mo mehwe na nkwada no etimi ediso dan so sisa akwada betimi abapo ana awiem wonso hwem na wo bra vigilator na supervisor wo nom dia na chese akra no wenya kwanya bi enu nti enema asa more practices no ekoso. Well, for us, it is the invigilators and supervisors who are making the job difficult. The reason being that these are people who have been entrusted with this job of making sure that the candidates, comply with the rules of the examination. Unfortunately, if in their presence, these candidates are still able to do these things that are, not allowed, then obviously they are the major group that has disappointed us in this whole enterprise. Nibakasa ye ora John Kapindo we ya no ocha se Ghana Education Service e de niama enhyehyeye egu akwemu a ebeboa ma akyerɛkyerɛfo ne invigilators na afei supervisors wo modwuma wo ye no wo mbeye ne ye. It comes to teachers. Unfortunately, the council does not have direct control over them. It is the Ghana Education Service that has control over them. And I remember very well that before the commencement of the BEC, the Director General of Ghana Education Service indicated that they would not allow any teacher or they would deal with any teacher who misconducts him or herself in the course of the examination. Now, before the commencement of the WAS, there was a meeting at the ministry where the Minister of Education, the Director General, they reiterated this particular point that the GS Council has given them the permission to deal with anybody who misconducts him or herself. I think that these people are simply being recalcitrant, and if GS will crack the whip, maybe we'll be able to minimize these incidents of irregularity. Nibokasa ye ora John Kapi wano head of Public Affairs ewo wayek. I was here to us on a former director of education. When Monyan for Harun Mohammed and so Adia Tucha was a Wushamo Pano and candidate in a Sabionia Canasani BMI. And Tina about Tanya a her four, Womama Kodano so any of whom now Womo Quacodo. Now so and nay say I say about Tanya reforming one more crown Messiano and Sadan for Mosa, Sakudane Quasay, Sawaka say, and Jacorabu on more Befia. One hour to miss at the walking Kankura when you was a careful crew. Just say wa bonwa ma the only word nyina ka ho bi eno anam so ama former director of education when Monyan for Mohammed Harun dia to abatan wanim wase ya maye ne nku ya mofra no wo san se wo ne yeda ache enti kaba ne srete no abatan wo ba pam na wo dia sha kwa yi akese ayefra akese party akese no fa se wa bofra no ankasa no ngomasua wo betumi ade ahyemu kena. The consciousness to educate every child in Ghana has been well spread to all Ghanaians. In Ghana, the slogan and policy is that no child should be left behind. That's why we have free education, basic education, even now up to senior high school, just to make every Ghanaian child get that kind of education. But some parents still are recalcitrant and they refuse to send their children to school. Some of them, for various reasons, they use children for farming, they use them for fishing in some cocoa farms. They use the children. So they refuse to send them. So it may be one of the causes. In the days of Kwame Nkrumah, we had this compulsory education and children were arrested during school hours. I was sure not just a more some no na and what you know, and what about your sir and name some Kodanu Yadaje, and yet to walk around Fantana Saint Francian, Yenaba Town show. Woman in Kuman Huntino, a man net or Akodano or Quatanas or Toronto her, a poor Conqueror, when you be not the church and then Ramani. About other malpractices, it is becoming a right for the children now. That's their perception. And schools where they are prevented from cheating, the pestos are the masters and mistresses, especially those who don't allow them to cheat. They feel that those teachers don't like them. They don't like them to succeed. That's why they are preventing them from stealing. And this starts right from the junior high school. Some of these students, after BEC, you don't know how they wrote the BEC, how they passed the BEC, and they
I was away. I am former director of education. Ora Mohammed Harun Anna Yatenin Kay. Now I was saying Yamia Duma Sadan so Chrofato, Nadanasua and Faweniso. I 26 September 2025. 26 September 2025. I don't hear theatre. And upon no num Kay Nessa Sompa. What is your Fidicasia na shot? Near Sasia who nyom, Nantia Hena Casa, Bibia Quaya. Nas one was a dome market war. Domijum a 1 year dream. Ye babe bomu afiti a machanwa no num. Kwa se anumenon son ebebo ken. Aya dome market o. Sompa obi bas san ya tunity. Na ba ya bano. Anya se ye babe di adwumadi enko ane yakọ. Ye ne mo na babe di nkomo nti oni nie ye pie monten so. Ye de anuama nyina presenters awodo ye mfidie ane ye de ba monten so. Enti saa da ne de ye sehia yen. Mo amoto nsuo adwadifo ma ne mema ewo mo nam kwa ho drivers saa da no wo hawo bia da wo enkoda na da wo so da dwena da wo so wo da fa ba da sompa ewo dome market wo no mo a na ye ne woni nkomo na saa da ne ye bedi Ghana nkomo ye bedi Ghana sam ye be kan sam wa wo do ye fa ho na fa me ho na betumi aboa ma Ghana atumi atumpon aya 26 September 2025 into for ya sanonso sompa obi ba sasam na meka na sa no anti akosu agwabo agye wo twetwia eno achi no be new school ni nyina sa won be ba technicians awodo Professor Kobla Abochi wono so sada no betena twamu na afei enuoma awodo a ewo so be pense mu ma wote no ni nyina da watumi ahunu bi na wie kire so akyade de enya sem keto ma ye Canada o bocho ane ye be so ade abo aboboa no ya toothpaste ne brush water ye chi ana afei time eba mesha wono so kurai mu ye nya sem keto ma Bell Beverages ana 21st clinic o ni nyina da aka ho bi na bibie ne na peso obeso ya sene ana wo penchemu a Abromedie so afre 0547 548 538 0547 548 538 nana mpanyufo eni ho enkomo Eyetiawa na wakana sa no wakana sa ba besi se state of the art technology eno ene ye de namo nanso tete atempo no ba bia kwampa ne da ho ne ye fa ye benya ahoma ye de ama ye kra eno nti na 20 na 74 tete wodudo no asa akwa akofa ba aya na abefo kwan so de egu ntoa mu a edi se fie bie nya bie enti minim yade etew so wakodokota yakase hepatitis no wanya HIV wode no yese ye infection ewo hia yese kidney liver ana wode no eya honhona hodo ene ekuro bia 20 na 74 ene betu ase ede amawo anadwo bonsa akokọ ade akyenso a okwan te se akokọ bede no de nti America we nyina ne se eyewa enti wo no wa no bode wo hen ebia na eyensa na ewa ana se wo bontehyewa ana wo bo krotwa ene waduro 20 na 74 de ekura mi enti awiei wohia bi na akono se de etie wohia se wo de besi wopono so se wonya nimfinhye aduminu a enye ma no eno achi wafa afura na wo ma akoda anofo a eni kwanse wonum bi ebinum se ebasa na momuni ye ni ne yie ente sa akoda no benya hoden aboroso woda yembo so memiensa no wo bo akuturuku eno nti ne ndi kwanse ope binom nanso we American baby eto nro bi ebi wo ho kan she drag lane no se kan bi Kumasi Ashton Kolinak ho enye na oti 0260734980 ya na 20 na 74 na T74 wo ma homa awie wo kutaye mu bi ene yenko time herbal mixture remisem enu bia ne kura mi time o time eti di ade de anu aduro ye ba akopɛ sa wo san time we ho na wo fa aduro bia no mu a masa wo kwa kowu bomode ase ye ti di ade malaria nko ade a obenem time herbal mixture aduro ye ne ye bubo bisa aba chese eti di ade wo ye mu ni nyina timi akɔ na medofo enye ti di nko a se wontumi ni di a eno so time eno dan che ya wonam ya general body pains wakwa adwuma waba utimu se waye mre unya time herbal mixture no ibi na no nemu a ebetimi aboa pa time no TIME okona se TIME eni wono mu a eduro bi ohonum bia wontimi ento bomodi ahwe time na your time HH mixture ene ne capsules enuro mienu yi kabo mu ate na ya wanom na we se yade bia hawo ewo ni pedue no no enko emfa emma wo a eno eda nchen so bema wontimi enwen so dwon so a wote yaw
wo bemo no baako anaba eno so time HH mixture ene ne capsules e boost immune system no komo ye wo unipadua mu no e mani nya hoden etimi gina abrane bomodin se wo bebo awura mu e wo herbal shop pharmacy shop bia e wo memo afana ba bia wo benya ebi ato ana se wo pese otundi so post afre nana owusu otafrija owusu agyemai e wo 0244 417 669 0244 417 669 na wone no entwetwe enkomade chama yenyina so ne entwe wutiawa ye basisia Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby ena adjujo na de friend premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa e ma ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de ye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia e na akra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fo me pa cho bra na me hwa de wo bag bra aden enen so biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me yensen bra sanya time heba me hye esi agye ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada anofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu tontonte yenum nsane e fadwen ne e fadwen mpa say na nim say brebi beba ama tontina 74 opa ye ne simple T74 abeye aduro tontina 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so say de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den tontina 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tontina 74 menya hoodin mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a wokọ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tontina 74 yi biato T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050162891 and 0246073498 FDA agi adwadi nkratoyi yi atom SOMPA TV Emma Aketuapa papa ampa yesanso emo akwa babio na enkra yensade free Baltimore eno ewo USA afa ho eba wono mo hye no mo ho ba bia enti custom for ewo ho a obo ahye ho ban no wono mo na abo amane yi se wo mache afidie mumununtum ya contractor for edi akwan yi bi de frene se bulldozer no wono maso bi na de wo mo cheye no ne brand ne ye 2015 Caterpillar DNT dozer a ne bo no esom America dollar no
empema hanu aduasa enson na so a wo mo so ye nyina no wo mo se nka Ghana dia ye wo se ba ha na wo mo afanyansa kwane timi anoanoa kwakosi baabi na we nyina no bosome ne de tosome yensa na wo mo hwehwemu no de ba beto dwa na wo mo kyese nye de edikan ni o wo mo akyeche bi pen kama yese de ye titru eba bibire matoye ha no fa kese na wo mo time no ano si esanse ye kan ba bi te se batemo ho no a ho no wo mo wo rutu bebire time fefa hokra na oba abibimamu na no na wo mo se wo hwemu a 2023 sei wo mo echi bi eno na se ekosoro kakra ho mo nchemu be se nkono enti na wo mo nim se ba bi apemaduri de anka ano abrase nanso 2024 ya no wo mo asa akwache fofora se sei epaja kura de ko ho mo nchemu adu no nso nanso ne nyina mu no wo mo de se ye hwe petatakram na de bi ehunta wo mo hunu no wo mo ye ho ade nti enya nwanwa se na nse wo ho abo se ye frefre bi mo ewo yoko aboboa no se kai bi nom efri America ye wiai na de bae no ne ho ade enti trackers no wono mugu so tracke se de mu nsam te no ye de ho nsam beba wo se Virginia Carolina enafe ase na no nam so ama Institute of Economic Affairs IEA for ababonte e de atoma mpanyanim se be ya enka wo declare state of emergency e wo galamse won san se ne niam si kono wa anya ne sa e be hadwen papa ama che se e beto mrebi no yenchima na wo mo eba no asase kro menya so ado so kua no wo mo nya bi na afi nsu wo mo benom so enya ade a wo mo ebenya enti nka be ya wo mampanyi and declare state of emergency e wo galamse ho at which Galamsey is taking place. We're creeping to a point where a national emergency would have to when we don't have as much information and security information as the president does. So we will leave it to him. But the agency is near. We all see it. The most important for us here is that Gold Board should extend its buying of gold and buy those of gold from the big multinationals. Adishma Manipo Kasa ye a board member at Institute of Economic Affairs, Dr. Charles Mensah. Afraid ko bi manso. Burkina Faso man mu ne adri na hyemude bia koso e wo Burkina Faso man mu na efa won mo bambo mu anafe ye kwan a won mo twade ene won mo sikasam ebenam so apeja na Captain Ibrahim Traore wono ana ye panyini a sebrei Burkina Faso man no wodi animu sasra panyin na panyipa no ade atodwa ya wo kiremu wo se efri na de kurei won mo hyemude a won mo ye ni nyina achi no visa free entry policy eno ne ade a wo mo de babema ebibrem adehye nyina won mo mpeso mutu kwan eba Burkina Faso man mu enti free na de kro no se wo pese wo Burkina na wo ye adwuma fa nuama de ba wo ton wade a enya afei na visa ho nsansan tua kafa hasene ha nam ha ye dabi ye say bitano nuama no nyina eto atwa wo se wo de visa free na ba enti Burkina Faso man no emu baba ye de pa ye kyese anya sem ketoma na Captain Ibrahim Traore na wachiro se wo hwemo pa no a efri 2022 ya won mo ya abantuguo ma ne betena akonya so no wose nyame yenim ni Burkina Faso man no won kan fantu ne ho de nanso so ensese ya wodo waso de gu akwamu bia ma wo man ne fa ntoma pefra de wono Ibrahim Traore no betumi aka no wose sudua se waye bi ade aboa na ade ba ko aka ne se won mo sikasem no ebepeja ebefa ntoma pade afra na bedrum rabie no wo mo so anka se Burkina Faso man no se bia wo do mo kwa akodon krofo bi wo mo san so kwa akohye ko wasase na makoye la sula nkofo amaman so ne adesa de no matwam enu nti no mre service free policy no aba eba baboa ama Burkina Faso man no ebibra mu nyina mama ya wodo ye wa wo mo mpeso mutu kwan akọ hwa no de adwadie sikasam ne ade ekọ no ebetumi aboa mo man no wankasa afa no ntuma pa ede efrawe so ne yegina ansam nyina da ye de asi safa no wafidie no de ato ha ansam a ye de ba ye no de de makote no ebini ene kwambafo abronye Chairman NPP bono mantemu wakokoto wamuse wansan komra dadubiu Sasu na Yera Godfred yebo adame su ye nka ne attorney general wono so akasa se ekwayo mampani John Dramani Mahama ne na ban edega na fofa so ne ntwe yi Saso ana boye mantemu aposifo so de ba ye wo se haji sofo aso ka sebra ye kasa de aposifo akwakofa no Sada ena yesanso wuram wo ngomasua aboboa no Yera haru na edru so se mofra fe na wo sha adesua se wo ngomasua ebi osika
wɔmfa machine yene abane bofo ba wa bedu di nkomo edifri mpatu emo ni nyina afa Ashanti Regional Minister wakwakopiem wo hono mu ane na Kofi Akpare nso ma amane aye wase yo kwa kache odi okoyo na nsoso nipa obeyi na sukyire aye Apia Stadium ana yesa kwa amanone a 2074 ye 20 afra T74 ye tete wodudu ne ya dada so aba na ekon ede aboa ama ye nkomo anya ahoden na mu nimfinhye dumienu wafa afura na wo mu akoda no fo a wonnom na ahyeta ba bia kan ye ho no na kenkanfo miensa triple A man agya APAM dada awiabre miniminu amoma Obaapa nana ya kachire na fe AKOSUA AGYEIWAA kwade aboaten ya soroso akọ mobro wasam ye obi asam eto aso Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag im. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba kun, ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba me hya. Enye enu nku o, de nanum ato a won